mo awan turong na kinarigatit kasla awan ti patingga na at birbiru kat pamuspusan ngem awan met tinasarakam rigat kiliday isulain ti natagikwa dumadamay sa na umaw awakin ka ipangat mo ke umasidit ka dagita dadagsen mo itid mo aming kinkwana tapnut yad mo tal na itid na itatamad na kay tiranyag at salakay tilawa nasara ka munti puno nga agya tani Jesus at daking ka itatakan takay tiraksa agrambak kay tiaya nadagsen nga riknang ket lumaan tani Jesus at daking ka isunalaeng ti puno nga inanda gayen ko ak tuloy ka dadagsen mariknam kaunggan di tapuso nam na makit kasla paawan na aso naramid mo amin nga sakripisyo tapnutal na ket magunud mo sa emken paan isulay iti naturay Gemataya na panglawag dagitida lan mo sumurot kake umasidek ka dagiti paikot mo iten mo amin kenkwana tapnudgag mo pang-ari pa ay na itatamad na kay tiranyag agsala kay tilawa nasara ka munti puno nga agya tani Jesus at daking ka itatakan pa kay tiraksa agrambak kay tiaya nadagsen nga riknang ket lumaan tani Jesus at daking ka isunalaeng ti puno nga inanda gayen ko at tuloy ka if you're feeling down there's something you need to feel he is there guiding your life so clear through the struggles and triumphs he leads the way speak out and he'll show you the light that stays itatamag na kay tiranyag at salakay tilawa nasara ka munti puno nga agya tani Jesus at daking ka itatakan takay tiraksa agrambak kay tiaya nadagsen nga riknang ket lumaan tani Jesus at daking ka isunalaeng ti puno nga inana gayen ko at tuloy ka mga kaitiran niya kapusungkit na dal na masarap kang kenkwa na tinam na mga awa mati ka na Tinala
sen panagbiag ko at danturong ti daldalan ko sipon na gunod ko tayat mo ay ayat ken kat napudno inaldawal daw mapapabaro amin to'y biyag ko ipaay ko taipagpatig kat napudno ay ayat ken kat napudno winaldawal daw mapapabaro amin to'y biyag ko ipaay ko taipagpatig kat napudno ay ayat ken kat napudno winaldawal daw mapapabaro amin to'y biyag ko ipaay ko taipagpatig kat napudno. Nadagsen nga dusa di nilatang na Krus nadagsen inbaklay na Diya'y bantay Golgotha lansada basbaso bay amin in karuna makaru ngatu inipturan na utut kinsana intured na nasugat when nagayus di darana para lang kanya ken para ken ka when Jesus jay krus inted na tibiyag na imakin sa kanan inlansada Dagito'y naramit na dito'y daga gaputi kasta launay nga ayat na
idinlan sana. Awan basbaso na, datayot nagbaso nga rumbeng ko nga madusa. Nga minpatay ti Diyos Ama kenkwana ti dusa nga ibaklay tay kuma. Wen basol mo basol tay amin in karuna. When Jesus jay krus intit na tibiyag na imakin sa kana inlansada. Amin dagitoy naramit na dito'y daga gaputi kasta launay nga ayat na. Dagito'y naramit na dito'y daga gaputi kasta launay nga ayat na. Gaputi kasta launay nga ayat na. Gaputi kasta launay nga ayat na. Adamay sa gagayem ko naayat nadungo nagsakripisyo gapo kadatayo nauyuyaw nagsagaba palalo idi apimanaw ket kinunana agsubliak ket ikuyog ka tapno adino ti ayan ko ada gamit kuma no kayat mo nga maamwa di sikreto to'y gayem ko umay kaget awaten ti ayat na ket isu ipay na ragsakental na awan tonti pagbabawyan nusurot entay isuna Yag nga di
sa kentalan. Awan tunti pagbabawyan, nusuruten tay isuna. Adatiin karina, yag nga diyag patinggan. No kaya't mo nga maamuan, di sikreto to'y gayon ko. May kakit awadem ti ayat. Amin tayo at tattao, parswana tayo itiyako. Tapno intay mapagserbyan, ikinapudno kenasantuan. Isu Kristo na bumi, ubong tibiyag ken kaasi, ragsaktal na ken liwliwag, inted mo kada kamuama. Agyaman kam ken kapo, iti dakkel ayat mo, indisyon mo enti parabol mo, kada kami nga anak mo. Hintay nga ron agmay-may sa mangipukaw itinaganap, panagdayaw ken panagyaman, hindi syungay na inpalakang. Agyaman kam ken kapo, iti dakkel ayat mo, indisyon mo enti parabol mo, kada kami nga anak
pintas a syudad. Intuntungteng tiyak sapa, kadagig ti amin anay salakan. Itiday tangtungal daw, at daak tumet ijay. Kat no kaya't dak asaraten, at sagana kaitan, at sasarap ay tuijay. Jay ruangan pintas a syudad. Intuntungteng tiyak sapa, kadagig ti amin anay salakan. Itiday tangtungal daw, at daak tumet ijay. Kat no kaya't dak asaraten, at sagana kaitan, at sasarap ay tuijay. Jay ruangan pintas a syudad. Intuntungteng tiyak sapa, kadagig ti amin anay salakan. Sasarap ay tuijay. Jay ruangan pinapintas a syudad. Intuntungteng tiyak sapa, kadagig ti amin anay salakan. At sasarap Galalda, intay panagbiag, anong ariga, intay masagra, di tay kuma, aw upay, at tuloy tay, agsubitay, agtalika, manamnama ka, patigran, di pamating, naglagi pamtisaw na. Idolin mo, itapuso, ket pagbiyaga, at dachimpo, nga umay, nagpasudno, ito'y abya, di tay kuma, ipalubos, tumangat tay, angkin kwa na, agtalag ka, manamnama ka, patid kerang, di pamating, naglagi pamtisaw na. Idolin mo, itapuso, ket pagbiyaga.
patib kereng di pamating lagi pemtisaw na idolin mo kita puso ket pagyaga agtalek ka manam na maka patib kereng di pamating lagi pemtisaw na idolin mo kita puso ket pagyagan idolin mo kita puso ket pagyagan. Iti tunggalal daw, iti panagbiag ko, atua sa lutso, umapay panunod ko, apay lumteng iday, panagtuok day ko'y puso, tsak maawat ang dusawin panuko. Kasapulan di anak na Ket kunanganak pagmatalag kalata Adarat sa kalpasan pagsagama Iti tiyempo tinapanagmaymaysa Ti apo undas panagtuadwa Hindi ka rin ni Diyos sinibiyagawan ka na sakyan namin akasapulan di anak na Kekuna nanak at matalag ka na Adarat sa kalpasan pagsagama Itunggal kanito inagmapan panunod kinaimbag ti